Nagabenta ki kubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye phi baro kinigilom ki kubor bamenta kasni. Menta kasni ki nongrem kilalum lang hapo ka Shatri ka Hills Farmer Union. Mautharashan Block Haringkat ka Jingedon lang u General Secretary ka West Khas Hills District u ba lumlang khars imni bat kinong yalam na Eastern West Khas Hills District. Dagawi kasur kila yang teli ban pensngau sya ka sarkar bat ki bor badai pen ba ki nong rep kila du nong palat namar ubiskon na lor ba uhiar dor bat sa ka jing sya ot kilo kani kalak ta palat ya ka yo ka kot jong unong rep menta kasngi da ka we kasur ki nong rep kila pertajam wat ot kilo ya ki mar rep jengi bat ngi persya ya ka jing ot kilo kerpat ya ka sarkar ban penduk no ya ka jing ot kilo. Sarkar kala menyerap yang ini jenis kejing syak pendu na kejing 4 kilo misal kemen buat misal tenat ya kata kejing lek sistem jeng nyarap muka bor sarkar syak yang mentah kejing jur bahar 4 kilo nah pangirap ya suruh kaju ya biskot kaju misal tersor kaju don ke rubah syak ban order sisa kejing 4 kilo hakabening yang ipempai kejing ni kum kino rep habaki 4 kilo teng ubiskot jengi udan 100 kilo kin udna 100 kilo kata kalong kajing dunang nalor bu marep jengi ulong batador nalor katar kin od yang kilo lada shubu ya ukelo jengi udan 100 kilo kim od yang ngitang kilo ru daka shonda daka shipau tingka kamut sau tingka ngila du lupa lada kim od kilo kamut sau tingka ngila iya ban tabakla kata kalong kajing kaman kong bangimat ni kum kinong rep kajing kerpat jengi kum kinong rep ni kerpat ba lakum no sarkar kan pendu no ikan kejing ot kilo na nak buta jangi kinong rep namar kalau sipun ke kejing unong na buta jangi kinong rep habaki ot ikini kilo jangi marep ke jangi men nak nego por wontan nak liang jangi kum kaseng nong rep ka Hill Farmer Union West Khas Hills District hagi jing ron dekat ber kinong elam jangi na seng kemi te ngilayo ban wan hagani ka sinong hangni nong kasen lengba ke jangi kenduk ke jangi halol ke jing ot jinam jongki paradok prasnam ke jengi para nongrep ke jengi hang ni kadong kathan ke jengi hang ni ibadan na like se mokotan bertum ter ibadan hang ni irian no kasen ke jing ut ke jongki halo ke jing syak 4 kilo jongki marep khamtam yo biskot ke baki lamat hang ni pausnam ki bala de barok tingi syu ai nuk sale kham men shwa lada ki wan kit ki brew ki nong khai ki wan kit shispa trok lani shispa pick up biskot keut ba Sipau pick up ula day jong kinong khayi kemut kilai nong tang nak baki 4 kilo. Te ganuksa hakini kipor bamta kinong rep kejungi hiong baki wan thet ya biskot shubu udodon sanpau kilo sejrong kilo 100 kilo. Kata kare kejing ong jong ki jeng etu jong kinong rep kejungi. Te kejing kwa kejungi kalong ba ngi kwa ban lum mi kinong rep jongi keleng ibadan ko West Khas Hills District ibadan dua pat ki jaka kemut ba ngin dawa nak sarkar hagaju kasur ba ngin kelak no kejing yo nong jong inong khayi ru ngite bakila yo nong kiwan thet nangi sipau tangka gila le di khat atangka te balai ginang apa di kejing yo nong na kejing 4 kilo kata ka kejing keli kejing kinong rep tingi kwa akane kapor bonta baki bagasur jong kinong rep kolom baki nong khayi kin yo nong tang nak baki ya di pateng la pateng rei kin sange no kejing 4 kilo ngi kepada sarkar bahkan yarap yangi bahkan kersan yangi bahkan kejing 4 kilo kanduk kandam no keblesibur